chuma yenu iko kwa moto. Na msiporudisha, I will come for them. I will come for them. Na nikikujia, there will be some costs. Even if it means losing life, I won't mind. Mimi nataka hizo bunduki zirudishwe yote. Hiyo bunduki murudishe yote. Msiporudisha, I am not a newman in this game. I have been hospital Kayole. Wapi Gaza? Gaza wananisikia? You know what I did in Kayole? I am not a newman in this game. I will defeat you in your own game. Hiyo bunduki murudishe, msiporudisha, I'll come for them, wait for me. Betres, hakuna kubembelezana. Those all firearms in drawn hands, we must get them and get them today, if not yesterday. If not yesterday, this year? The day before yesterday. Yes. We must go for those firearms. Hiyo kijiji inaitwa nini? Kwa We cannot allow investors to be discouraged because of insecurity. Haiwezekani. You can regulate. Also, you can say that kuanzia saa 5 ya usiku, no boda should operate. Saa 5 saa 6 ya usiku ni boda gani hii ambaye anatembea? Ni biashara gani unafanya? Hiyo saa 6 na hiyo these hours, wee hours of the night, there are only 3 categories of people that roam roaming around. Either you are a police officer, ama wewe ni mwizi, ama wewe ni malaya. Kati ya hiyo watu watatu, wewe ni nani jameni? Siwenda ulale. You are not a police officer. You are not a thief. You are not. Hii watu ingine hii.